manigwan kaya akong gi-purchase, no? Asus! Hi, Malaya! Hi mga beshi! Si Malaya Sydney! I don't know about you, no? Pero naadyo ko'y weakness for shopping! Charot! But when we're shopping, hindi na ito makitaan ang different types of girl shoppers. Here's 5 of them. Number 1, sales bin shopper. Ay! Di ko dere. Kay full price siya. Ay! Dili lang ko! Kay half off siya tanan! Hi, miss! Di ba nakabot manigwan kaya akong gi-purchase, no? So na ko'y 100 pesos off kaya naka-download mo kong SM Supermalls app. So, are you a tihik person, sizst? As injured, sizst. Morning ka mo, chutang kang yung sizst. Kay herbof man ta, sizst. Tinood, sizst. Insikad, ziyet. Number 2. Kaluoy sa boyfriend. Babe, ganahan ka ni nga outfit. Babe, kani babe. Babe, kani babe. Hindi naman ito ubang sinin ng gisuwayan, babe. Pili na lang usagod, babe. So di ko ni mo tabangan. Bantay ka lang makadaog kog trip sa Japan o Korea. Di ka kuyugon. Aw, di ay. Makadaog dyan ka sa duha country. Di ay, wa jud kay salig na ako. Bantay lang jud ka dong kay kasige bi ako grade mo og EQ points. Wagi mo hayay ha. Di ka kuyugon. Bahala ka. Number 3, the shopaholic. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. Za, are you a rich kid orb? I'm gonna pop some tags. Number 4, fitting room fashionista. So, are you a Kylie Jenner sizst? Number 5, si discount diner. Babe, gutom na ko. Oh, baby, gigutom na ka? Yes, babe. So, asan ka ganan mo kaon? Sa... Your choices are Bose Coffee, Casa Verde, Cafe Berry, and all these other participating establishments. Babe, kinsay kasturya ni mo? Huh? Ano ko? Ha? O ganon diktura nga resto? Kaya na may discounts dito. Ay, nag-aas na po ni ay. Kaya nga no, ikay mo bayad sa akong shopping bills? Ikay mo makag dinner? Di ba? So ay sige ka mo diha. So, are you an independent woman sizst? So, asa mo dyan mga mga sizst? Bitaw ay, if you want to shop, get discounts, and win a trip to Japan, Taiwan, Korea, China, and Singapore, download the SM Supermalls app and shop at SM Seaside.